भाजमिखा नेपाल सम्बत 1079 प्रकाशित भाजमिखा चिपुख लघु उपन्यास ख थुकी न्या द्यादो थो लघु उपन्यासे नुसतके चुना लाकमे रोगन तैम बिस्काचा छु इल मधुम कान्छाचा हाना मधुम छेली बासम फबन्जा चिर्चा आइसक्रिम मिम लाटा लसिथे चुना अखबार मियाचोनिम गोकुलचा रिक्सावाल चाउरेचा बौ किजा व भात तक ल्य कायका देवा कमे याएगु कुत याका चुम्म मखनाचा आदि निम्न वर्गया मनुतेगु जीवने केन्द्र जुया चुङ्गुदो वया जहान दुगु कला द्यालागु शिला छिम्स वया त जोते याएगु जकसिका मखन्चिया थो बाक्य थो उपन्यास शोषक साउत व शोषित निम्न वर्गया किपा दायामा गरिब पि मिज पास पुचले मखन्चा छमजक मिसाम ख विदेशे वना मखन्चिया बौन धेवा कमे याना हल दाजु किजापिन त बिमाली धका थम कमे याना हगु धेवा छेबु न्या त थगु नामे दक्को सम्पत्ति लाव मखन्चिया मा मेम मिजन लिनावन लिपा दक्को सम्पत्ति लिपायाम भाते या खे याम मचाया त चोयाबी मा बौ दयान अनाज जुम मखन्चा ज्यागी छु मधुम एलागुलु कान्छचिके मेले होला चिर्चियान सहरे छेदु मख वता बौ तस्क गरी वया बौ तस्क गरी छम साउन चिर्चिया बौ याट न्याक्का दा ज्यालाबिया थगु पस्दे थेनेगु याट वो देना चंगु इले पस्या दक्को खुयायंकल साउ माल फुक्कया ल्याचा याना वयागु छे थगु नामे याना काल बौम गन वंगु दयागु चिर्चा मस्यु अले चिर्चा ये वया फ बन्जा जुया जीवन हनाचुन मखन्चित चिर्चा मा बले मा कथा ग्वाली याना बिगु चिर्चा न मखन्चा हितचित मिले जुपी पासपी छक मखन्चिया भात कान्छा च प्यावम सोनु तक छे दुआम मखन्छ भात वैगु ले मिख लाया छुनी थ वैथे कने वैथे वहे मव सोनु खुनु बनी खापा झ्यु वै मखन्चिया थ भात वल धका काच काच खापा चाया खाबी तर वो म वया भात मखु वया भात सत्या दाम कलामिया छोया म गोरेचा जुयाजुनी गोरेचा मखन्चित बलात्कार आएको कुत याई इले चिर्चा वया बचे याई चिर्चा खने गोरेचा विश्वनी मिलिटरी म्यान गोरेचा वया त खतम याएफु धका चिर्चित ख्याचोबी थगु आम्दानिया ले लपङ्ख्या जुवल धका कान्छा चा चिर्चित बामसिक दयाबी मखन्छ कान्छाचित कलामिया नैम मिस मय दाई पातमन थगु हि मिया हलुवा स्वारी नकागु ख नेथना मखन्चिगु मुतुपा टिकाबी कला नाप कचकच छाला प्याम कान्छा दुआम मखन्चा खोया खोया मना छुनी छे दुआम म कान्छाचित चिचाए माला लप्पु जोना छे ते है भिङ्गुल जोनेमा परिवार देखेमा न्यागुसा ज्यायामा धका बुद्धि बिया कलया थाए ते है चिच्याए ग्वाले ग्वारमरी पसतै अले इमी केवा हर्जा मजुल छक कान्छा चाउ गोरे चाहिँ सिसी ढाका वै कलया त हालेदै मुखु धका मखन्ची था गोरे च तया थ प्यावनी मखन्छ पिसाव आएको तो तया चिच्या था विश्वनी मखन्ची त न्याप्ले ग्वाली आइमा चिचा वयागु शरीर नाप मितेगु कुतमया चिचा मखन्ची त वया भात या था हुँदै तर कला मिम भात धका वो वनी मखु इपि निमेस्या य त्यजुई ब्यायागु कोछि निम तस्क लेता चिचा मखन्ची त मु तुगु वस नेनाबी पास्पी निम पेम पहा बना लुमरी वना रहर ब्याया थाई
तर मखन्चिया थ भातया दर सुन्नान मसिक ब्यायागु मती हान मधुम चिर्चिया मखन्छ नाप जीवन हने दया तस्सक मन चचरा थगु गच्छे कथा सामान चुलाकल बजीको जना छे वही बोले मखन्चिया भात वया चुनी निमेसिन क्षमा पनि खोइ हाली हान कलाया त अन्याय मकुतका हिएका मखन्ची त थ नाप बुनाएकी थगु जीवन न कला दैगु जुल दका लेताया चोम चिर्चा आसा द्याई वया छुए ज्या या मन दैमखो न्याना आगु बजी लित तयावगु देवा भत्ती पोंका फुकी ला खाली याना नुग कोटुङका चातुला चुनी कुलमान छाउ थौ छे दबले ज्यामी ज्या याइम मिसा हयाबी साउया पाखे प्वाथे दुम मिसा मय मदासे थौ छेली कोठा कलायाना दुकाई देने त्यम चिरचित छमस साउ जाकीकु कोकायत सता बनाएकी चिर्चा मावम मखन्चा वया कला मचबुया मुर्छा जुया चोंगु खनी आइसक्रिम मी म लात हगु देवा क्य चाकु चिक कले चासी न्याना क्वातया होसे वेकाबी जाकीकु कोकायत चिर्चा सत्याकुम साउ कने कुनु मर्च तीन कोकायत सतवै चिर्चा छे मधु धाव साउ नेथु कुनु थथाय जाकीकु लाना मुर्छा जुया अस्पताल यंका गु खन यंका मेम ज्यामी मावनी वीर अवस्थाले वना मखन्चा चिर्चा मावनी छम कामदार चिर्चा नेथु कुनु हे सिगु खनेकी थ भात धाम मिसाया त भात शीत तका नेंका गुली मिस तस्सक खोइ रका चुनी थम मन निसे भात तका ताएको म चिर्चा शीत धालन मखो स फ फ पैसी भ्याला लुका अस्पताल प्यावनी ले नप्लाकको पासपिन्त चिर्चा सिगु खन्यका उइसु पेकयाजी भात नापा बापु याना ले दोद्दुक नाप लेव काय मात्तले न गोरे चित थगु म चिपयाके मखु ढका कमन याना भात तोता प्यावल चिर्चिया मृत्यु व उइ हेजुल न्यामेसिया मंका मिस जुया ठोका माना चुना चिया छगु कप्या लागि दक्को पासपिङके लाफया जुल